makofi ma Ngai kana ni mamuhutia. Nĩgetha kũnyite ndungata ya Ngai ĩgĩoka gũtwarĩria kiugo kĩa Ngai ndũgamai na igũrũ. Simama. Bwana asifiwe. Nĩkwenda tũnyitithanie marohe maitũ tumwĩre karibu. Karibu sana. Mwadhani ya washwa. Bwana asifiwe. Ninashukuru Mungu kwa hodhera lugha ciothe nĩguo nitatumia Kiswahili na kutumia Kikuyu at the same time. Naitwa Reverend Margaret Mutua, nimeokoka. Kristo ni Bwana. Na ninafurahia siku ya leo kwa sababu ya Mungu kumleta mahali hapa. Ninaikano nĩ tondũ wa Ngai kũndehe gũkũ. Nĩ tondũ gũkũ no ta mũciĩ. Ndina my first cousin hapo pale. Kimuona yeye Mama Nancy, yeye simama. Watu wa mjinga. Huyo ni my first cousin, ni mtoto wa sister ya mamangu. Kwake ni hapa juu. Kwa hivyo wakati nilijua tunakuja huku, sikuwa na wasiwasi, nilikuwa ninajua njia na nilikuwa ninaelewa ninakuja wapi. Bwana asifiwe. Na sikuwa najua wamuhujia umeta gũkũ. Wathani ya kumi. Ndio ndameandike gĩtũma tũgucanie. Haleluya. Najua kuna watu wanaweza burutana na ujaeli anawali kwa nini wanafurutana. Kumbe kuna sababu inatuma mkaweza kufurutana. Ninaongea hivi nikiomba Mungu anisaidie. Kwa sababu ninaenda kunena na watu wa aina tofauti. Watu wengine hawajaisikia sauti yangu. Bwana asifiwe. Wengine wasaisikia. Wengine hawajawahi hubiriwa na mama. Halo. Bwana asifiwe. Na wengine wanajua ya kwamba mama anafaa kukaa chini asikize, tuko pamoja. Alafu anapofika nyumbani aulize mume wake mhubiri alikuwa anasema nini. Bwana inuliwe. Na kwa hivyo ninanena hivyo nikijaribu kutafuta njia nitaweza kuingilia wapi kwa hawa watu wote wa aina tofauti hizo zote. Bwana asifiwe. Maana sikuelewi na ala sikujui, nikajua ya kwamba wewe imani yako iko wapi. Haleluya. Lakini hata kama wewe umetokea katika mahali pale unasikia kwamba wamama hawahitaji kuongea. Halo. Wamama hawahitaji kusimama na kunena neno. Na kuomba kwa ajili ya siku ya leo tu peke yake. Ukaniruhusu nikaweza kuzungumza na moyo wako. Praise the Lord. Yawezekana mimi ndio nimetumwa leo ili nikaweza kukukomboa kutokana na mahali umefungwa kwa miaka hizo zingine zote. Maana Kristo alipokuja alikufa msalabani kwa ajili ya kila mmoja wetu. Haleluya. Na ila kila mmoja akaweza kukombolewa na akawekwa huru na tukawe huru kabisa. Na kwa hivyo no mada unaniona siku ya leo nasimama ni kwa sababu nimeshawekwa huru na Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa hivyo sijafungwa na dini, sijafungwa na kabila, sijafungwa na mahali nimetoka, ila mimi niko huru kwa sababu ya wokovu wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asiari moja tekeria. Data gwekora nethira na gĩthwari gĩgike. Haleluya. No haria waigua waguo kana igoro nĩ tondũ tũtire kanitha-inĩ nĩngũgũcokerithia. Haleluya. Nĩ tondũ ũmũthĩ tũkira nĩ ũndũ wa gĩkeno, nĩ tondũ wa ũhoro wa Njoroge na Ann. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ nĩo matũrehire gũkũ. Kana tiguo aciari. Nĩo matũmire tũka gũkũ na nĩkĩo o mũciari oimire gwake oke kuona kairĩtu gaka kũrĩa gathire na andũ arĩa magakuire na arĩa mahuana na arĩa maikaire. Na githĩ tũtimonire Mwathani akumio. Na koguo nĩ wega twĩtĩkanĩrĩre mũthenya wa ũmũthĩ atĩ tũkira nĩ mũthenya wa gĩkeno. Na rĩmwe nĩ ngenaga mũno rĩrĩa ndĩrahunjia kwĩna gĩkeno gũtarĩ na kĩeha. Haleluya. Nĩ tondũ maita maingĩ ũkoraga andũ mahana ũũ mahinda marĩa kwĩna mathiko, mahinda marĩa kwĩna kĩeha. No rĩu mũthenya wa ũmũthĩ ndĩmwĩtĩkĩria igũrũ
na gũkũ thĩ hunjia nĩ tondũ kwĩna maũndũ mega. Haleluya. Mwathani akumio. Rĩmwe mũhunjia nĩ heaga hinya nĩ tondũ ti niĩ nyuma hunjie. Mwathani akumio. Kuma na ndungata yume hunjie na rĩu nĩ niĩ ndekora nĩ niĩ ndĩrahunjia. Koguo nĩkĩo ndĩrehe hinya thĩinĩ wa Ngai. Haleluya. Na ndĩrenda kwaria ũhoro ũrĩa ũkonainie na ũmũthĩ ũrĩa tũreka. Nĩ tondũ ũmũthĩ tũkire nĩ tondũ wa rũracio. Haleluya. Na andũ aingĩ nĩ makoretwo magĩciria ũhoro wa rũracio, angĩ makona rũracio ta gũtarĩ rwa Ngai. Haleluya. Makona tarĩ ũndũire wa Ũgĩkũyũ. No ndĩrenda ndĩmũmenyithie anini na arĩa akũrũ atĩ ũhoro wa rũracio ũrĩ thĩinĩ wa Biblia. Bwana asifiwe. Koguo wakorwo wĩ mũthuri na ugaga wewe nĩ ũhonokete ndũkũracia. Haleluya. Bwana asifiwe wazee. Wazee tuko mbona inuliwe. Unajua kuna wale wanakuaga wakiokoka wanasema mimi nishaokoka sitaweza kutoa dawari. Nataka nikuambie siku ya leo ya kwamba rũracio rũrĩ thĩinĩ wa Biblia. Na rũracio it is biblical. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usisikie watu wazazi wanasema wapewe rũracio ukadhania ya kwamba wale wazazi wako they are too greedy. Haleluya. Kwa hiyo kama igatĩrĩ kwanza andũ amwe mangiuma kũndũ macoke mathie kũndũ kũngĩ kwega makĩria. Matige amũrũ wa nyina marĩ na thĩna. Kũringana na ũrĩa maciarirwo. Wona makorwo to nĩ makĩgacĩire kũrĩa mathira rĩ. Maigua mekũrehere amũrũ wa nyina indo. Makaigua matingĩthiĩ kũu. Bwana asifiwe. Ninaongea na mtu kweli siku ya leo. Si ni ukweli wapendwa? Unapata mtu anasema ndiye ndwaririe andũ acio aitũ mathi makare indo ciakwa na nĩguo mahiana na nĩguo maikaire. Haleluya. Ndĩrakwĩra rũracio it is biblical and you should give it with pride. Haleluya. Bwana wetu asifiwe. Nenda gũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Genesis. Ibuku rĩa kĩambĩrĩria mũrango wa 24 ndigũkũnogia ngwehana point 5 nĩgetha na ithuĩ tũinũke. Genesis ama ibuku rĩa kĩambĩrĩria mũrango wa 24 muhari wa 53. Bwana asifiwe. Na nĩ kũrĩ maandĩko hau ngũthiĩ na mbere ngĩgwetaga ndahota kũgweta ibuku rĩa wa Efeso 5 muhari wa 25. Ndahota gwĩkora nĩ ndagweta ibuku rĩa 1 Peter mũrango wa 3 na muhari wa 7. Ndahota gwĩkora nĩ ndagweta ibuku rĩa Roma mũrango wa 12 na muhari wa 2. Mwathani akumio. Na njambĩrĩria kuga atĩrĩrĩ maandĩko maraiga atĩrĩrĩ, and the servant brought out gold and silver jewelry and gave them to Rebecca and her family. Bwana asifiwe. Ate nacio ndungata cia Ibrahimu cigĩkorwo ikĩrehe thahabu na ikĩrehe nginya silver, ikĩrehe indo cia goro kũrĩ Rebecca na nyũmba yake. Haleluya. Toria ũmũthĩ Pastor Josiah na nyũmba yao marehe indo cia bata thĩinĩ wa family ĩno ya Ann. Bwana wetu asifiwe. Praise the Lord. Na kwa hivyo rĩrĩa andũ marehe indo ta icio rĩ, ũndũ wa mbere ingĩenda kuga atĩrĩrĩ, andũ marehaga indo nĩ gũkorwo mena gĩtĩo. Haleluya. Ũngĩona mũthuri waku atagwĩtĩkĩra gũthiĩ gũtwara indo kwanyu, nĩũrandora ũroria kũ? Ndĩrenda ngũhe ũhoro nĩgetha ũthiĩ ũkamwĩre. Bwana asifiwe. Atagwĩtĩkĩra gũtwara indo kwanyu, he kĩndũ kĩmwe agĩte, kĩndũ gĩtagwo the gesture of honor. Haleluya. Agagĩtĩo na nĩkĩo agagwĩka atĩa? Gũtwara. Haleluya. Bwana asifiwe. Na koguo rĩrĩa ũrona mũndũrũme anyita kĩndũ atwara kwa mũtumia, mũndũ ũcio tũmwĩtaga nĩ mũndũ ũrĩ serious. Haleluya. Na nĩ mũndũ responsible. Nĩakorwo wĩ mũndũrũme wanatwara kĩndũ kwanyu
ama kuria gohikanetie ndienda umenye muthenya wa umuthi atiwewe mundu serious and responsible. Bwana asifiwe. A serious man and a responsible man will always take his wife very seriously. Bwana asifiwe. Na anataka kuonyesha jamii yale ametoka ya kwamba he is a very responsible person. Haleluya. Bwana yetu asifiwe. Na kweli angemeka aterere. Kuna wengine wanafikiria kwamba sitapeleka. Lakini leo ninashukuru kwa sababu kuna mtu ameweza kudhihirisha ya kwamba he is responsible and he is a very serious. Na ni ole kosio. Josaya. Haleluya. Ewo mothe mutumia amuhutia. Okiuma goko ume weteketi ate muthuri waku na mundu serious na ni mundu ke responsible. Ni tondu nienda kuonania kuri aciari aku ati ni akenetio ni uria makurerire. Haleluya. Muthuri atwaraga indo kwa mutumia ni gukorwo ni akenetio ni aciari acio uria marerire mutumia uriku mutumia ucio wake. Haleluya. Na koguo arehaga ruracio ruri rwa kuonania ati arenda gukorwo mari hamwe. Is a sign of responsibility, is a sign of respect, is a sign of relationship. Bwana asifiwe. Na angikora kuri handu harahetanite kuri handu arekete atia harahetanite muthuri ucio riria arehe indo ikoragwo is a sign of reconciliation. Bwana asifiwe. Ni tondu gutire hindi andu mangeingera nyumba ibatingeria nyumba mahe kuiguithania we hamwe mahe weka atia kuiguithania ni tondu andu ana ikuru na andu amucongoca maretha reconciliation between the two families. Bwana asifiwe. No leo ndienda kuga atiriri ruracio of late niro twekete thina ke thina na rokaga its purpose na rokaga ke yani rokaga mwerekero uria andu muiretu angiaraceirio aciari aria meha no manjire ma mutumia ucio aikaraga ena gitio. Haleluya. No ni gukaraga atiriri some families demand high payment. Bwana asifiwe. Ukaigua ati kuri aciari metirie ruracio mbeca nyingi maretia mbeca ke mwanake ucio akarigwo angika atia. Ndenda kwira aciari umuthi atiriri tiga kuona muiretu waku tare mburi ya kwendio. Halo, tuko pamoja? Mimi nahubiri injili. Ni tondu riria urionaga muiretu waku tare kindu ya kwendio ndenda gukwira atiriri umuthi muiretu ucio kuria guthie angionio tari kindu gia kwendio akinya kou arionekaga tari kindu gia kogo na koguo ekuhuthirwo oru. Bana wenda muiretu waku ahuthagirwo oru ungienda muiretu waku kuria thire akorwe na gikeno. No riria aciari metirie indo nyingi mwanake ucio akageria uria angika akaga akona riu undu uria ingika no nyambire wekera bureki uthikuracia. Haleluya. Bwana asifiwe. Bado aragia ate ni ciana ngwethomithia kana ni wanguthi kugura. Haleluya. Watheria kumio aciari twekuo rekai tuone anake acio riria moka gwitu tukona tari kiheo twaheo ni Ngai. Bwana asifiwe. Ni tondu mwanake ucio ni kiheo na muiretu ucio no kiheo na tukamenya atire ni Ngai watuongerera ni Ngai wathie gutwararania ni Ngai urathie gutwika maundu mega. Na nikio wonaga angikorwo we muthuri wetirio indo nyingi ukirakara ugicirutana maithori kana ugicuruta ugurakarite ukoraga muthuri ucio atiritaga mutumia wake tari kindu kimwe thiini wa nyumba yake. Wathania kumio. Haleluya. Si unaona vile mwanaume akinunua kitu kwa boma anajuaga hii ni kitu, si ndio? Sasa ikiwa amekuwa demanded a lot of money ama a lot of things to pay, utapata ya kwamba huyo mwanaume atakuwa anaangalia huyo mama, anamuona ni kama sehemu moja ya vitu vyake, ni kama sehemu one of his property. Unajua property ya mwanaume ya mwaka kwa modroma we na gari ndio mutumia hutia gari yake, utajua vile ilivyo. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ni ukweli.
Ekoria nawe ngari yako nikio gwekaga nayo. Hallelujah. Kwa tutire property. We are not property that has been bought, but we are a gift of God. Bwana wetu asifiwe. Na no wonder Romans anauliza aje, do not be conformed with this world. Mundu age toro ahanaine na thĩ ekoraga nginya maundu mari areka mahanaine na ke na thĩ. Hallelujah. No nyende turore undu ungi, turore uhoro wa ruracio na turore in another formula ya kwamba Yesu Kristo niwe wa mbere gutugura. Bwana asifiwe. Alitununua na hakudemand anything. Bwana asifiwe. Alitununua akasema yeye ni bridegroom, sisi ni the bride of Christ. Bwana ainuliwe. Na kwa hivyo ukisoma kitabu cha Waefeso 5 na mstari ule wa 25 inasema ya kwamba na wanaume mkapende wake wenu kama vile Kristo amependa kanisa. Bwana asifiwe. Na mjipeane kwao kama vile Kristo alikuwa amepeana maisha yake kwetu. Tuko pamoja. Si unaona vile Kristo alitoa uhai wake kwa ajili yake na sisi. Na wewe kama wewe ni mwanaume, angalia huyo bibi yako ukampatie heshima. Bwana asifiwe. Ukampende na upendo wa ajabu. Haleluya. Bwana asifiwe. Maana kama Kristo alitoa uhai wake, wewe ukiwa mwanaume, tunahitaji ukatoe hata uhai wako kwa sababu ya hiyo familia. Bwana asifiwe. Maana ni makosa sana ukiona kama mwizi ameingia katika nyumba kama hii. Bibi akijificha chini ya kitanda, naye mwanaume ajificha chini ya meza. Tuko pamoja. Sasa nani atasaidia mwingine? Si lazima mwanaume atokee aanze kudefend hiyo familia mpaka ifanye nini? Mpaka ifanye iweza kufikia mahali. Na kwa hivyo tunasema ya kwamba wapendwa, ni vyema kuweza kuangalia ruracio. Turore ruracio. Tuone ruracio ni kirathimo. Haleluya. Bwana asifiwe. Na wana tuona ruracio ni kirathimo. Nitugukorwo tuete ruracio tari kindu kia bata muno na tuhote gugitia ona ihinda ta riri. Mwathani akumio. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo tutigutuma ruracio rutuike ndingi tutuma ruracio rugatuma andu must strain so much in the financials. Bwana asifiwe. Andu magae stretch to the end. Wakikuja kufanya nini? Ruracia. Bwana asifiwe. Asiali twamo. Neguo asiali. Bwana asifiwe. Yandu nduonaga mundu eng'ang'anire biu tondu athie weka atia. Kuracia nginya wakora mwisho wa horo ugakora ati family yo yatigwo in financial crisis. Kwa sababu amefanya nini? Makaracia. Tondu ni makatia, ni mathi kuracia. Ciana igakinya rucio ikambiriria kuigatwo ki? Thukuru. Ni tondu ni atwarire mbeca ku? Kai mutarajigua ma. Tondu atwarire mbeca ku? Uthoni. Na turaiga atiriri ndukareke guthie gwaku gwa kuracia gutuike it at the expense of your children. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Iwe unaenda kuracia kwa sababu Mungu amekupatia neema hiyo na unajua ya kwamba unastahili kupeleka nini? Kuracia. Tuko pamoja. Na ndio matetera andu agoko andu ana ikurusi watetei. Haleluya. Watu wana kurusi mutetei. Mukaseme ya kwamba pastor alisema tusitoe sana watoto wetu wabaki wakiwa na nini? Na njaa. Ni kwa sababu nishaona ya kwamba watu wameenda ruracio, alafu baadaye unapata hiyo familia haina amani tena. Bwana asifiwe. Unapata mwanaume anakuambia nilipeleka pesa yote kwenu. Haleluya. Unaitisha pesa ya unga, anakuambia ndatwaria pesa ciothe ke? Wetia pesa cia ciana, ndatwaria pesa ciothe ke? Na kama muthuri ucio ni atia kuracia na marakara. Halo. Bwana asifiwe. Leki atwara ruracio ni tondu Ngai ni amuhete na ni kirathimo. Tugira muthuri wothe uthiaga kuracia. Muthuri ucio ni serious na muthuri ucio ni responsible. Sijui kwa Kiswahili naitwaje. Gikuyu getagwo atia? Saidieni. Mundu responsible na Gikuyu ni mundu ki? Mundu urehota. Mundu
nä må ndå serious na nä må ndå wä na å igäräreki. Koguo må thenya wa å må thä tå rakenera Ngai nä tondå Josiah ena å igäräreki thä-inä wa kä hiko gä ake. Haleluya, Bwana asifiwe. Na koguo nä ndä renda gwä tä kia atä ona kumanagia na å må thä andå arä a moimire Naikuru matigwä ciria nä kä ndå magå rä rwo atä mwambä rä ria gå tiriti ana å rä a må teramå tiritaga rä ngä. Wathani akumio mwagĩrĩirwo nĩ kũmũhe gĩtĩo na gĩtĩo kĩongerereke nĩ tondũ mwamenya nĩ kĩheo mwaheo thĩinĩ wa mũciĩ wanyu. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na koguo ũndũ wa kerĩ nĩ atĩrĩrĩ, maintain humility. Ona korwo we nĩ ũracĩtie kana we nĩ ũracĩirio, maintain humility. Bwana asifiwe. Maana kuna watu wengine wakitoka hapa ninafikiria kwamba haitakuwa ni Pastor Josiah ati ataenda akisema ya kwamba leo ndego racetia ndego ngurite. Haleluya, Bwana asifiwe. Asiondoke hapa akisema mimi mutideithĩrĩria na gĩkũyũ na gĩthweri, mimi nimekora seria. Bwana asifiwe. Nimekogora, nimefanya nini? Nimekora seria. Unajua kuna watu wanaenda na hiyo kiburi. Tunasema ya kwamba Pastor Josiah hata akiwa huko ndani aabiwe, ya kwamba anasikie na watu wanakuru wasikie, ya kwamba wasiondoke hapa wakisema ya kwamba tumegorana na tumerasirania. Bwana asifiwe. Haleluya. Praise the Lord. Ni kwa sababu ona wala asia maintain that humility. Uria Josiah aroka goko enyihitie akiaragiria ciaria na gĩtĩo akimeraga mamu no ndĩrĩoka. Ona rĩu arĩkia kũracia acokaga mũciĩ akĩraga mamu tũrĩ o hamwe na no ndĩrĩoka. Haleluya, Bwana asifiwe. Asiende na huko akisema ya kwamba sasa nimemaliza, hakuna mtu anaweza niuliza swali. Si kuna watu hata wanatokaga ruracio wanachapwa wanaambia utaniambia nini na pesa yote nimeachia watu wenu. Hata wazazi wengine wakisikia wanasema si hizo pesa wakujie kuliko watudhurumia nani? Mtoto wetu. Bwana ainuliwe. Na kwa hivyo wapendwa, nataka tuweze kuelewana ya kwamba ruracio rurehaga hamwe family, rurehaga heke hamwe family. Niwe na andũ na ikura ĩkorwo nĩ mararemagwo nĩ gũcera gũkũ, no nĩ tondũ wa ũrĩa rĩu meka mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mahingũrĩrwo mũrango wa gũtũma mokaga gũkũ mahinda mothe. Haleluya, Bwana asifiwe. No ruracio rũtiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo rwekĩrwo huo rũrehe division kana rũrehe ndigano. Mwathani akumio. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ maracagia ũgakora andũ acio nĩ matigana. Bwana asifiwe. Turaiga ruracio rwa ũmũthĩ ti ruracio rwa gũtigana, no nĩ ruracio rwa kũrehe umoja. Bwana ainuliwe. Haleluya. Na kwa hivyo kuanzia siku ya leo ninaomba ya kwamba ona ikorwo wewe nduhikanĩtie na nĩwenda gũthiĩ kũhikania kana nĩũrenda gũthiĩ kũracia, reke wone mũtumia ũcio arĩ kĩndũ gĩa bata mũno maitho-inĩ ma Ngai. Haleluya, Bwana asifiwe. Nĩ tondũ wona warĩkia kuona mũthuri ũcio kana mũtumia ũcio arĩ wa bata mũno maitho-inĩ ma Ngai, ndĩrenda gũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩ na mũtumia ũcio waku arĩ kĩheo kuma kũrĩ Ngai. Haleluya. Na rĩkĩo mũini wa rwĩmbo ainire akiuga mũtumia nĩ kĩheo kuma kũrĩ na tũine hanini. Hebu tũine, si mnaijua? Hebu tuimbe mũtumia nĩ kĩheo kuma, si munisaidie, mnaijua? Waimbaji wako wapi? Hata kama ni huko kwingine unaijua, wacha tuimbe tusikie. Hebu tuimbe wapendwa. Haleluya, Bwana asifiwe. Situazie pande ile. Kuna ingine ni gani? Hebu niambie. Hebu sikiani na huku nyuma. Hebu tuimbe. Kane toida rege wega.
Mutikirogame hanini andu a Ngai. Haleluya. Tũrogame itoine wega. Ũmwana tũkiugire nĩ kwa sweetheart. Mitima. Ai mũtararũgama. Halo. Bwana asifiwe. Tutadazi hivyo. No dakara tujia duothe ndirenda kumatwara kou. Ebu rogama itoina wega. Haleluya. Wala kumio. Bwana asifiwe. Hey! Haleluya. Nakai itoina wega rwimbo rou. Ndire mwetaga ki? Tuanze tena. Haleluya. Okira gukena andu a Ngai. Atiri ondoke. Ndahunjia muno no ngũmbũ andu. Ndikuona kũhunjia rĩngĩ. Haleluya. Haleluya. Huku tuko Bwana asifiwe. Mumeshindwa na ingine. Kai mutainaga nyimbo mwathie kurara. Gutikeine. Rwimbo rwega rwa Ngai.
Can you